tumaze tubataye isoko tubaha free airtime n'ibindi atubwire bwatandika kwika ubwo kugira ngo numutego kugira kumwagira programs nazo zikaguma zigendo mishomanya ati wakora program ngaha nkanyi yani nimba yenda kuyu account suggest wanagayo then ibintu bitambure so atubwiye twatandikamu ubwire obwakaruru nitugenda kubatabarusya kandi nangwa no kushasha n'abaferirwe bina mabaga no kushemererwa nimwe n'ibindi bintu bitari mwe na bimwe nke bigwana nibaho kandi hanganira gumiza muri legenda umumisho weba for center so mwanjuzo wa program kandi nineho bona rebaha nija kuba ningamba no murakiganche munonga then twamara kugambe begera be nagamba nija kwegita abandi bantu hapano nabo tugende tugana nabo mpora mu program eri kugenda umumisho twakwashiraho narebo kandi muramu twenda kugenda tugana hirizo bo mu program yite twine kurugati mpaka ahora arjiremo n'abandi baratahemu tujya kugamba muramu rwo gumwe accountability and service delivery and accountability service delivery versus accountability ubwo muramu tujya kugenda tugambaho umukasheshe kitu akeizoba twakwashiraho narebo webari munonga mutegekanisa programu amazina ndi bataringa ya Basil Wankwene uzakuzomo ni gwentunguka nyumba wa parliament wa Kashano nyumba ya district kandi nyumba wa parliament banje ni Faranka region of wa Greater Angola region kandi at the same time chairman wa parliament opposition. So when umukasheshe kerizoba nashemerwa kushika asubira habar tureba nabo kurikirwa uko haba kuba batine nisho bakurikiza ene na radio shinda katonye zina na hono bana bakaba rero mwenu abo mwena abari GNTV na amataji gayo twabakira abaferirwe ntushasha nimwe mukoro mugirabe muje abi n'amashemererwa nimwe twabashemererwa kandi mugende n'imikoro yanyu kandi abari kushaguza yago kubera izoba twine cyo cy'abacara muri mbara ya district tukijagereza umugombore yavare ishobora rya mugarusya yarakunda rugaha niyo tukijakuza bakakira prime minister buna wasana kuntanga yabo program eji so nendije mukoro abaferirwe kabure nuwamanya owiku progonji tratungafiye kuja ni hangalia kujimu kwa mano matambano manager wa umushija mukuru munonga investor ni hangalia so ngwenu bona abaferirwe mushasha correct nyezira ngo utamariho amara makuti ne izoba service delivery versus leadership versus accountability hati nyumba wa parliament nimbanza nakugamba imyuga y'ikirere kandi imyuga energy umvuwe mbona ndengo zone muri musticho cyo kubanza ndengo zona gukora amateka umukora amateka n'umuntu wakoze mu local government umurimo gwabo no gukora amateka what we call by laws mukayi gukora national laws which result into parliamentary acts amateka go agategeka ihanga ryone umurimo gwa kabiri no gukora budget y'ihanga mbari rejo uko sente zira ndanwe first then zikagabanisiga mu ihanga umukuru w'ndanwa hataho nuko kacika kuntu kwa finance committee akakura urugane sente imishoro naki na no gukora amateka finance committee niyo gushyira gukora amateka gushyira y'ubwinshi ubwa kashatu no kuraterera esente zizatirwa mu mbarira yaba zikozesibwe gihe nuko kuzatirwe mu mbarira bejo twe twayohiriza sente zo kombeka amashomero muri mbararasite bagombekire twe twayohiriza sente zo kurentindo umurikashari bazikozere kandi zikozerwe ahakwalitejo zoniyo accountability niyo kuraterera kureba yaba gukozere byeso navaho hatembe akakiko ka public accounts committee kureba buza
nazo sente zikozeje rero umurimo ogwakana no kwiha umbantu bitu ibitekerezo byabo bo abantu abo kukikerera parliament abantu abo kukikerera mu ishengero nk'ababunabeje district council abantu abo kukikerera ahamuruka wabo council abo ahamuruka okwa hansi nabatubwire ibitekerezo ki kureta intungu ku mstumbu so tekateko ebyo change rero ihamu ibyo mugasho abantu byo watu arahiye wano yishika hizo barumwe no manyaro ho butako bariye ubwo tindo rwa katonga rwacweka tukatandika kuraba semba buri tukaba tukozese shahitano shaha mushanje kuruga kampara kwija mbarara umwanya gwashahira so shaha mushanje zo time is money uko mu yaganda icya kabiri no kozesa amajuta mingi impira no juvugubwiri buringo wano uvuga muto so ebintu kebyo aza abantu tubakushira ko kubara bwenu urutindo kurwatwiro gwire kukorwa nayimerera nabuza flow ya parliament ejure ndijo keriyo nejija mutegereze ngo naka kasibiro kabanze kacweka so atebyo konka kandi ho mbantu abo kwa kampora abantu ba complaining abakora basemba bure nanye narabayo koko nanye complaining n'abantu abandi ba complaining so ebiteka teko bitwiho mbantu hati tubiteka flow ya parliament umurundi mingi bihendero ubundi burigiye muna n'amateka ako abantu bambagira ngo ukunyo waraje kwarenze kandi cyo kurebera ukaza mu kanisa kajana bagira ngo ukunyo waraje kwarenze ukunyo waraje kwarenze mu kereze ukunyo waraje kwarenze mu kanisa umukujumero mu duhiro vi so ngwenu tukoreki tukayemereza abantu kunyo kuba tugenda mu musho none tukoreki okay hati batukora iteka ryo kugira ngo tujumye kurugashahemu seshahisha tuzecho hati iteka tiyeko byarugomba makanisa n'amakereze na muzigiti byashika omwebembezi obone kansara obone MP cyate ubwo mu iteka eventually cyaba iteka kandi tazo cyabanga batumira amateka tayo tabatumira batakinguza gashangabira amateka ataruho atiwe ningimo vishira nimbaza umuntu ko kweza kumutuma uba wamuhereza ubushobozi bwo kukikira so utakaje kunogota mutume nobo wamutumira ubuwahanye ko ukamuhaka ruri yes kakuba atakukikiriraje aho niho complaint yawe so oversight role te koma ne koma kugarika nyuma konkiwe katwakutumire utagaruka katuguza konkiwe katwakutumire kotine cyo turete konkiwe katwakutumire kotine cyo gamba flow ya parliament umurimo gwogubaki so mbwenu leadership and accountability so accountability ryo miringo enejo yone inagamba umuntu wanyu na participating mu gukora amateka so yana participating no mureba afro ya parliament ninga no mureba mu komite kirungi bingi these days never very live ogwa kabiri mu leadership and accountability mukamutumaki mu wanyu so meaning obutu twiro muri barra urugendo rwa Peter kutunyangaraza abemembezi to muri barra twaronze rero batine mugasho ako wakoze kiganza kiremye mu ubujyango abemembezi tugine mugasho hato rutindo rwa Katete icyo kurebera nanye n'ubu nabentari wambarara city nano wa Tanzania noro mukwataho umuntu ari Tanzania urutindo rwa Katete konka tukaza no mu national focus president yatugira ati in his wisdom kandi umuringo gumwe na bitari gumwe ashikiri konka yitwa abantu noreba ntubantwende ikintu cy'itu na hati bagira ngo baze gukora no yenda ngo banze bakora kwabo tugwenda ngo baze gukora wabandi so president twagambire nawe because kazora misho twene nanye kaciya manu wakuka za raise the issue mwine mpaka
has been spot on. Rita has been spot on. Rwamirama has been spot on. Aruguto Artindo. Konka President yagira ati kurga Artindo kuzaringa rumwe. Is a very short distance. Kukitu tuwa insisting development is taking place over Katete are too much. It requires that bridge to be paid attention to. So now wecho ba member wa parliament bitu urutindo rubarugambirire cyo kumara naka kakozirweho nahabwe rugambo byabo na nitwe wo bari honarebo accountability and leadership iwabawe aho twire oyo wa mareni yakena kandi aho twenoye bembera inde cyo bakorire ukacitangaza tukakireba hazanzwe ndakubona amasimu honarebo. Yes. Ebintu binkozire n'ibindi twabugambira n'umushahara ikipokora kina hano page na zero ya konka kuko nagamba first of all summary afro ya parliament I participate arguments discussions submissions kandi abantu banje bagire bisubu nanye ni gutwara musenyi ko bakuterwa mweje muri miyaga nashina ni gutwara musenyi ebintu biturkwetaga umushota kipe uko ejo buherera number 1 nengudo nungi number 2 n'amashanyarazi abo kuba amashanyarazi ngakira kuyamba umutungura ebyanga especially small scale industries cyakashatu amaze marungi icyakana icyo bwegese icyakatano icyo amagara marungi amarwaro naki so ariye byon ubwire abo kuba watahamasu abantu baza kubuza hebyo byon so nimbasa kugaruka mu ndakugaruka mu bubuzo because I'm very sure ko we ask umwanya gukuza tutandika kushobora hati nena kabu wabatahurira kabuza so ninja kwicereza tunga time y'amasimu uri kumara abantu babuze n'intu nyumba garutemo esha batanje kugitere simu manya akonka ngenda mbashome namba yesimu reno bwize 03 mwenda 2 03 mwenda 3 abirnina atanonina abirnemwe na 0200 chendanemwe shanjuna mushanju kande 36 simwe jo wagitera noja kubona ugamba nitwe nobuza honarebo twine hano honarebo baziri nobwo kuboringa hinota kumubuza bucyo kwanonda kugira ngo buze tegereze unoja kubuza kandi tuja kwakira ubuze kibazo cyawe nawe naje kubigarukamo umuramo gutwine rizoba umuntu gamba aha leadership ubwebembezi hamwe n'ibikorirwa mu bwebembezi abembeza abutire yo ineke batkorire ineke batwerire n'abarakora ati ho n'abare batakagiro n'abari ubona ikibuzo nito kimwe nimwe mutaka bembezi nebimukozire kandi umukunda kwa bembezi nemuteka kora nibyo nkebe honarebo gumiza mugendo misho uratere simu tuja kumwakira kandi tugumize mututamba so mona hati twagamba ahari amagara n'ibyo natandukana naje sanje kitakatandi katwazi twakira wasi honarebo. Hello. Yego sebo Chendeza TV tuganire hamwe. Yego wibanda. Oh, sente está? Milioni zingahi? Chukumi wewe ni mkaka simu. Milioni 10 zaka simu. Aha. We ndango tele yama za chide mu yasini. Tuzito zuri. Bakuruhonga. Wabare sebo. Kana ne shinde? Ni natangarize ho kake. Tukaya kashari. Nange byambye muri ibyasizire kutaragira tugire mu byari nagezaho kureta yari nakoko mahanga gandi ningasi nibukoma kuno mu university honga. Kale sebo wibanda.
kale yagamba ibintu then entunguka ya kashari wo kwebembera n'ibyo resiro muri kashari eby'abandi bokureberaho umuyore umyokozireyo okay ninjoro no gamba then ora tire improvement ni kapreni ese munaziza kwa So hello network ati ya yangu ninjango so chikwatirine na milioni gana baba parliament bona na naba opposition wera ni kazi liza mobilization ya tubuza uniwo kazibona yes nkazibona katwaza kwatoko ryasumona ese munaza kuteganisa gatuni cyo kushkwera hello alo DNTV yego sebo nasemerwa honorable uryo hawatera hisewo amazina mbanyita Wilson Makanti Itara Itara neshangwa hi Itara Lucas South Kashar South yes okwesa hendo jamandi mundi constituency ya honorable hapedirwe mkiku wanje na nyenda kumuvuzi tuguzo akatubia ambulance ambulance ya gito bwire bwa karuro ariko akaruro akatanti abana enda karuro twakadmere kutwara ambulance Obaka reka tena ambulance ya jina na ambulance yetu akagire baga nawe takagarukaga na ambulance yetu akagire hata kwa mu campaign kare sebo kachebeze nakira kugama ngo wazanira otari kwenda ngo wazanira mutogomize nagira kuwansa walizubucucu bwenu cyo kubanza nkarete nkacishoborijo nabendyaha ntakabiri nkirikasara nkarete muto kwibiriza kiriyo muto kwibiriza kuyamba abantu abo kushanga namanyangwa abantu bino buzu yemwe ndabo cabin pickup ya black yes ya grey action ndi ya black and because konga radio mbantu direct then harho ya cross country ya green so amuntaye nimbaga nkamutera mu mazi takagenda kakora imbaga ye wa yaferwa umuntu pick up kamutwara bode ninga arikoreto umuviro mu rwaro akamureta kamusiyaha nangwa icyo kutangaza ari umuntu yangusa kofini kandi arukumbi akana ndamusimbikire sente nagura kofini najana nayo amuchwari yagira ta atibitiye no yangu girete najigaruze bashari mutwara umushanga konkana yes najigaruza yo agifaria bajachi konka mu kugaruka cha ambulance agireta ombwire bwa covid nyino muntu ayesengere nani bigire ku kimbuzo byanjye ni bya direct injection bigire ku kimbuzo one of the functions iwese nkareta ambulance yayamba abantu bonje mu kandi niwe nkakureba mu by'ubururu bwito kaborumu immediate nkarahira umukwa gatanu umukwa mushanju wadikarenga intention zo kwesimba ngondemera umukwa mushanju kwa gatanu no kwa mushanju ngondemera yes ambulance yanje yafera wirobo nangwa bakagishika mu munyu mwinjini nangwa no bakira kundahura ngo biro munyu numbe kandi bamanye to munyu kita engineer y'imodoka kita engineer yo munyu okay so bagita mu owabiye navuga wenyini ubwiro bwe yabantu wari kuvuga ubwo kunyesimba so meaning rero bagishije mu munyu ati wese ubwo ntama yanje buzire embwa yawe none irebyoye mpsirwe ni irebyoye so bwenu ogende orien kuko yawe konka ambulance yeruho ikafa it is dead konka kunagira mu parliament twaro binga ambulance ya constituency Kashari North constituency iruhu na health center for hata I don't need to invest in ambulance again abo kuba tukarete yaki ya government ubwiro bwo government ketine ambulance witu so tukagirete ya government so nabwo ciwe se bari kumpurira zizina ryota naruhorera ambulance ruhu kandi riyo ne kurumuru mugwayo yanje abagisire bariyo no babaronda mu bururu nubo uryo mwari yabo abo bakozesa kubiha abantu nguka babi ambulance wabari honarebo esimu zikiriho kandi no jakutera esimu yawe no gamba no buze kibuzo cyawe cyo kwenda kubuza aho narebo naje kubigarikamo mushira yabuza ngo ohireho ebyo
hine binde byokorire ahubwo nondi hine binde byokorire aho rukuruga nayendo batangarize ncece population y'Abanyarwanda imikorere ya member wa parliament yo miringo ibiri ubwo kubanza icyo bintu ubwo kubanza ni okuza umugavement umuco nagama ngundi yakachiko ka finance akakora antase yesente konko muri mugwito gundi nubwo gukora imbarira mwene bana babarira wawe hine kiriyo nikizayo ariho isimu yinkwe na mutwate then tugumizemo hello sorry gumiza mhona rebe simu nazishaka kutegana sankanoza hine ekiriyo nikizo mu constituency yawe ningo mu region yawe because one oshaka to tore MP tinde MP wa Kashari no Siyonga ndi MP wa Uganda konka no shakuru kutoza side wanye mirunde mingi so unabe ningamba arikatonga urutindo no rwakatonga konka no reto mu Western Uganda yona konka rwacwekera kimwe na nako akahita abentura abasemba burena ko kacweka cyo kimanyisa ngo turedi ya Uganda na Eastern DRC Rwanda Burundi Northern Tanzania neba yagira ki yakomaho so nabwo echo MP no nebyo kugamba so konko witu owanje echo kubanza 2023 ya tarehe 6 nkaronkinga program y'amashanyarazi muri Kashari North ahar Kashari kareta minister Okasayo Poloti yaronkinga amashanyarazi I have brought water to the people amiza gabrijo hati ubuzubwa mizo witu niko buri muri imbarara star fresh to expect ngo agamizi gakagera gaheza kuba connected to the grid hata mizi pressure ngije kugira mani tugira mizi umbicuke bingi nambarara site no kuba bishwa ngo nanye ndio wambarara star okay tukarobinga esente z'ikishayi iki cyakakeka kunka abwa rango ziziri hagati ya administration zitu mbarara site na mbarara district tuzikoze sibwe kunka ntujagarukamu tureba ngo yeshongeje ya Tereza izo no kuzigarura izo cyagusha nako zitugambira ko bazitwarize ina aruhona aja kugamba abo kuba karataho mu studio kunka tokuja kuchita aha mutogwa cyagwisho ni administration because administration zaba zitachengine kandi na central government etayambere tu local governments kwegita nahabaho okuferwa ubuhereza ubundi bukuba buresurwe mu cicweka amarwaru gariyo so nabwama ngo umuntu nakora miringo ibiri no hati for example burishomerero rukubi umurimbarara district rine miliyoni 10 yo kurukora facelift ningashi kuruboneza misho ngo abana bagera aho bashomera umurimbarara district tingumanya nahandi y'abantu ko barakora konkeze senti tutushakire twazireta zireyo zikora mu mashomero gito hatezo nezo mu government iki no ntuzito mu budget ntuzito mu budget nkashake sente zo gukora urwuto rwo kuruga Kashari kutemba kuzabuhwejo connectinga na buhwejo because okuruga buhwejo kwijo mu Katare bibindi abantu bakaba twambara 42 kilometers na nibiri kuruga hanyuma yorushozi kwija kwikara bibindi hatano batambira kilometer mu shanju abamwe mwenda ahingi so ko kucendeze sentezo otungane bintu binjo mu Katari town yawe kora nyambwene town yitu ya rubindi haterumu aba investors bingi bokoraga buhwejo kimwe anshonga ni yejo na norundo rukutambo mu Katoma turiyo tungere sente za rubona rwo turiyo tuza kurukora naza habye nguto indeed mwabo mwabintu mukuratera mukandeba aha floor ya parliament ndo presenting ikintu kikwatire na the 1 billion yitu atungire so eventually 1 billion ekatungwa districts zone hati nguto ezo mbyare nyinge za districts nyingi zibonire aho kwa ninda bo muzanje zibonire twashaze no busente twatandika no kutumbuguto bwegomborora so nchibanje mayisa ngu
twaheza gukora road infrastructure hate nguteze kuchere kuteganisa neze za central government ezabenza ukorwa yunura abo kuba minister of works tekazi kwasire huji nko kuyunura ibeneza koraho na amarwaro Kagonji Health Center 3 hatine Shanka Health Center 4 abo kubera yombekirweje nebizimbe bisya nabi yabashaho kuraraho nakugamba ya Rubindi Health Center 3 is now Health Center 4 with the full a very up to get the state of the art ambulance iri mu ndare nkirwaro turiyonto bariyono bamarira okombeka OPDs then bombeka nebizimbe bindi nebikugikora Health Center 4 so abantu ababeno bazabwiza bwera hatabazenanga then haturiyo tushababwiza bwera ngwebe district hospital kandi tungukwe yabase kuyamba Rufaro Hospital because abantu binji nibija Rufaro Hospital bakabeno bakoma umarwaro Isingiro District Hospital Mbarara District Hospital Wampara District Hospital nko twenda ngo ibintu bikorwa bityo amashomero nagamba azitwiro mu government konka amashomero tarho omuruka oguru mwishomero rinta kwasiriho nango for example bindi St Andrews Secondary School obuyasya ekasya tamu ya kashatu abana bakoza gukora ibigezo nakwatwa honko muntu abo kuba waza kwandika mu office ya Prime Minister Center izikuza kwizira abana namanya ngo baza kugwe buzo nagenda nagura mu batigana 100 nije nashakara dormitory zabo abana bahika rural schools St Andrews niyo yasingire muri Mbarara district so ati St Paul's Kagonji Secondary School mbombekire dormitory yabo nanka Nombe Secondary School nkatiro musinje nafukora fundraising nayombeka ICT bro ati turi mu finishing stages nani so chapping mona rebo has grade chikakita no zonka kashi na kugira ngo nyowe ibintu byanje ni bitwara ubwire kuza ati ndya page bushikundaze kwezeza page zoneze noja kushashura TV ikirungi y'ibintu abantu bane bagurira ati kankore social services zonka nabo kuba kankora social services no itaga kuja kugure nankaho narebo eshahaha ngibiri bokagambe ibintu byawe byona bakaho y'abantu bakabyetegereza abantu bankontribute njani okahita nakeshongoroka kugira ngo bagume bakatere rero biba bitemu these community best social things I have been contributing kashari police keturo mwiroma nagitera hosora tutakaresere amashanyarazi aga hydro na ronchingire hata nago tukaga connecting so nyine bibiri buyeje primary school ngabombokera toilet block yona na supportinga Chakatara primary school n'amabati gana go kushakara block yabo nagurra na Karuhisi Catholic Church nabombekera Karuhisi Church of Uganda nabombekera Karro Mosque nabombekera Ntungamo Mosque nabombekera Ntungamo Church of Uganda nabombekera Rubwigo Church of Uganda nabombekera Wamukondo Catholic Church nabombekera Umukabare Catholic Church nabombekera ebyona ni nyombe cyese ibintu by'amani for example Mukabare Catholic Church amabati gana worth 5 million Akabare Church of Uganda nakora na redesigninga church ubwo nkajanta mugiye ho rufu abo kuba neje afitera abantu bagiye ho rufu twajisiba ring beams then hata nabaretera amabati go kugishakara Chigoro Church of Uganda ikaba yombekera Kitongore Church of Uganda Mirongo Church of Uganda Buyeje Church of Uganda Kagonji Muslim nkabaro bingiro muzigitubona uruga Saudi Arabia bagubombekera Rubindi Catholic Parish Yesu ya Bikira Maria Yesu ya Yuda Tadeo na Yuda Tadeo mwamombekera okay Rwembirizi Catholic Church
bonture nimbombekera nambwe nayisita nkabahereza miliyoni 5 zo kukinga aha Katagata Catholic Church batambikire Catholic Church School nabombekera ikizimbe cya 3 classroom block Church School Katagata Catholic Church yo mu ruka rwa Nyamiru Kizinda Pentecostal kabombekera Rwamuhigi Miracle Center kabombekera Rwamuhigi Full Gospel Church kabombekera Nyakabungo Catholic Church nabombekera Karro Church of Uganda nabombekera Ngango Parish nabombekera ikizimbe cyo muruka Chanyakwezi Church of Uganda nabombekera Katagengera Catholic Church nabombekera Kibega Church of Uganda nabombekera Kibega Catholic Church nabombekera Munyonyi Catholic Church nabombekera yo Munyonyi yo mbweni yo ninza kubatungira amabati ga miliyoni kagana mushanju gabaretera umugenye mukuru yabakorera King Caesar ni umuyobozi aho nahindukuza ampira amabati ga miliyoni kagana mushanju bwo kushakara ekereziya ya Munyonyi Center konka kubuza hatebye ibintu birishushu byonka tunagamba by'amakereziya n'amakanisa n'imiziki kubuza hakurawundi bakatwamiza ngo ibintu babikozire akubine yo mukoro hunarebo ebiro 10 right ebiri 10 ntekateka ngo aba bantu bona bakombikira abo bene bembekira bona bateye ko babini representative twari umunyamahurire akatugamba n'amazime baga ebihonare bashomire byona n'amazime bikozirwe nango kinkwija kukora hati wanyushize ninja kwata abamahura ntambure no bizoba ryona mbashashure bagende babikwate mugume mbyore ka TV abo ko mwana umuntu gumana bambuza buri izoba babirebera ha GNTV abo ko bibinkozire tubyo kurebesaga wabarenda shikisha tonarebo rero tubyo kurebesaga ibindi biruhu wabarenda shikisha tukahendera rero abandi nabo bakatahamo twagumizamo n'umuramo yes so mbwenu umubugufu ebinte binkozire ni nyamwingi konka umukarcha yitu ya Africa hati nyizire ninjega no hikahantu uzaha nkaha yari Munyonya hinagamba hinde ahikuza kureta amabati ga miliyoni kagana mushanju nkagaruka nkabombekere kuko kizinde tukigira twakisyahi ati kiryaha ring beam so abajenya abandi abona aresere bakahereza miliyoni 8 umugenyi undi ijo yahereza miliyoni kagana mushanju nanye natamwizanje 10 so hatu wazi bwitebi konka ko kushobora wahika hero mbusento bwahiye Nurga fundraising wa leta miliyoni 100 abantu bajya kuka katakureba nebende cyo kunywa abantu bajya kuka katakureba wija ninga waburiya fundraising so wote gendeserize ebiye bindi yo ninjoma tubikumanyisa ngo wasinga karuru umuntu nabasa kwija nyincha kare na 10 ninge 15 ningo mutwaro araro mbantu nyeshuru mutwaro nchakare batera karuru yobuzo tebintu nakozere shibika bashe so honorable niyo shonga abamwe ba member parliament batakuzamya yibatera guma karuru kwereza abantu bakaguma beshere kiroko bakisiyo bwire bakagaruka no sente ku distributinga ne basa kubeshonga ejo ne basa kubeshonga konka nyonko muntu by nature I love to live with my people nkunda kutura n'abantu banje abo konka kurro mu cyaro ahina ruje nimpamanye so naba ninkorera abantu nimporera shimirirwe ebyo kunterera karuriza naza mata abo kuba kundu banienda bamu no nakusingwa karuru no bagomba bagira ngo yo kashakarwa bataringa ico kikombe kwa bataringa kiriya urgutoru wakatindo akakakijabwa bataringa nkuko kurana urutindo rwa hano barwetangara umwenda rukakorwa umuntu akano shotacwe kiroho rukumurumwe ayinengara umwenda so nico bakurwetera ngara umwenda so ngara umwenda no muntu but with the 9 fingers so kandi tingara umwenda giyo kakombe kentindo nyingi across the country zangara umwenda ni nyingi so akasigahore gasejo ngara umwenda means many bridges built by hand so nanye abantu future
kuba abantu bangamba nko tukugamba ari Hitler tukugamba ari Mussolini ngagamba Churchill I don't mind abo kuba byakaruru bino bwire bwabyo no baho kandi bigenda konka kikunteganasa no muntu for example ayigamire kizimbe ekiwayombe kiri na ha speech atayine cyakozire icyo nicyo umuntu ari kubihara yiwe umuntu wari gukora koso bwongo bwanje kandi akabiha abantu nabo bakakireba bakacishwa kandi bayigamire kizimbe nicyo kimwe ninga bacishitamira mu munda ikizimbe cy'uwayombe kiri konko umuntu ariyo najya ngo toyine cyokozire nangwa shitoje natakozire cyonke kiturumu ibindi bimuremire so ningusaba kwenderaho nareba kugira ngo nabandi batahimo na program ndizo ati nyowe aha side yanje ngenda kusima abanyakashari nose ngenda kusima abanyambarara district ngenda kusima abanyankore ubona abo kuba ni intambara no mu constituencies zindi nshanga ngo abantu betegerize mbwe ni ngenda kubahabura buri umutezi w'akarura hari twe n'abakoronda karuru buri umwe na leta sente abataka kubiya twe n'abakoronda karuru n'ubwa kubacagwisho n'ubwa kuba umuhumuriza n'ubwa kuba mwene mpaka n'ubwa bona nubijana ka sente bazombantu buri nyendo kuririza buri umwe no na cancer hazacyaro ubururu bwa RC1 ubururu bwa RC1 abantu bariyo barabamo na cyaro 10 12 bariyo barabamo hati yaba RC1 shahiji so buri umwe arukoronda karuru ebire nkakarche yo kureta urasente konka nyenda kubahabura ubwebembeze tukwinga tuco tusente umuhendo gwo muntu yakwa so kunda kuretera umutwaro wagurya bwo kuba tanagushaba guri yes iyo mutwaro guriye yes konka kunda hikagwira wo futera karuru abo kuba wagumpa ni kujya ntu wagumpera cye wangura no aho kubona ko mubuza actually nanye bazire bataringa kunda kuretera umbuza nako mutwaro umbuzo tuwagumpera cye ukugaruke kunda yenti ni kusima abo kumpagira yes obwire bo kutera karuru zo mu box zo mu line oyeshariremu oti oguno haro wanterira karuru ishezara yaza kumwiho mu line no abakamwana bagira ngo umuzeyika wazo muri ine tariyo yagira ati kindi ukora ninchimanya abo kubara ine eriye keri yo mutabani no mukwe ari kushora umuhara kandi egira ine yanje yagira ati kindi ukora ninchimanya wache tegereza so terro muntakaruru ahabwo bwebembezo bwo kumurebamo right ninshaba honarebo we bari munonga ahabwa submission ejo kandi niyenda ngo tukize ni mangoro muno yirukanoza umu constituency ahimwene yo ekiro cy'abakazi ziti konka urwa mukaga wanyize ngo inoho hinecho cyo kunda gukora twatangarizo bakiruho icyo cyo ni ante nanyenda kushabura sabo kuba tanashashura okay bwene sebu wanshabere ngo nkigambe urwa mukagoru mwena bariyo mu studio numwe batakaborekire kamera na nabibona bariyo no batureba nimbashaba ngo tweshange rubindi muri Kasharo North rubindi town council playground kirya main naho tukuza kukorera umukoro ugwa rukunde gumeho muri Kasharo North konka twebembeza simu yeminyeto okay now umjenye mukuru naje ko bari minister wa youth and children affairs minister of state honorable Baram Barugahara no wara bari umjenye mukuru kandi ntuje ko batuye beshongozi bingi baraso omega ninja kubijwa they are about 6 musicians avutuza kuba twine abarije ko bantu bati so mwije tudigide rebe fireworks tuzine
de namuherwa byona nanye bazire bataringa umunyu ngo ntunguka mbagire nti ebinkozire nibyebi kandi nimbashabe kisanja nuko rero ngi okay yo kutandika kuronda karuru kanje wabareho narebo kandi ngushaka kugira ngo hano rugano rabo mu account sinaho bakutiyerere na karusitabwa karangwako rero ibintu bigenda misho we bari munonga kandi ukwendera imwe mwe nabakutureba nabakuturikiriza nyine kintu kwenda kubashaba uruhanga nagenda lete kiraba kiteka rwagati kandi ito tukikwatijaga twija kweyusiya bwa nyuma mbwenu ruhanga katuretere ekirabo cha His Excellency General Yoweri Museveni abatari kucimanya twasimya kashatu na mwenda turigo mu Rwanda 20 ari abamwe bagira ngo natukarakata abandi natwebembera buri mwe nagambeke konka nyoni ngutwara ko mwaka gwo mu gishogo guturiyo tuzafuterera mu bururu abo ko bana abisirayeli bakatwara imyaka 20 kuza Misiri tuhereze kisibo cy'imyaka 20 umba Kristo n'abakristayo ngushaba yangusiye muhona rebo bwire naha bwecu nimba shaba ngo ekembweki hati tucyakireje kitshembuse kitwambuse umwaka gwa 20 tukwereza His Excellency General Yoweri Museveni akaruru nywa kumfutekateka ngo yaba mpurire ni nkushaba nkaba kamuheru nawe kora kwereza kamuheru utwambuse utse munse yaraganisibwe deni usige wigura tap za oil yatandika kwijja nitukunu tufunererwe rayinizi nebinde biri kukira deni ahasigara tuzo mu muhanda ugundi tubasa no kwakirira mu General Muhozi Kainerugaba besha hejo konka ekihembo kiranga yatwire tureke kukikwatijaga ekya General Yoweri Museveni wabareho narebo kandi ngenda mu nkize tuze umukahumuro aho abanywani bita bashubuzi kandi twanturuka yo mukahumuro tujya kuja nabandi turukumizamo tugenda misho on program yetu tusabalo tusasire kwanga. I'm the one who enabled the 80% to survive childhood diseases, and we have given them education. This is GNTV, releasing life. Yebare Yesu konka mukamori wa mani erizoba nanya naza kutunga mugabo gwa mukamarhanga wanje Pastor Ezra Mugisha hamwe na timu ya Purification Family Altar nebe timu mwena abahereza barhanga mwena abebembeza ba government n'abantu mwena abarukorega mbarara kiruhura kazo yantonde sembabure isingiro